So, iti paginadalo tayo tatap, may papan nukas ano nga pukawan iti baso. Kaya kitaran tayo, iti kinalintag iti Diyos. So, mangrugi tayo, iti libro iti 2 Corinthians chapter 5, verse 17 to 21. So, when we look at the righteousness of God, no kitaran tayo, iti kinalintag iti Diyos, nalintag tayo kadi kabuta na imbag, iti naramidan tayo. Saan? Hindi kat nalintag tayo, kapu itinaramidan ni Kristo. So, nagbalik tayo nga nalintag, kapu ipamati tayo, diyan ang pasan nga naramidan ni Kristo, kat kapu tada kada tayo iti kinalintag, isod kapu na nga naramidan tayo mudan iti kinalintag. So, diyan pamati tayo, mabuyugan iti mapuna nga aramid, babaan iti mapuna nga panagtalag. Siyempre, doon namati ka iti Diyos, obligado ka agtalag ka ni Diyos. Kaputa, saan mo nga may baga nga sikagat na mati ka, no saan ka magtalag ni Diyos. So, noon mo namati ka di ba isang abanang agtalag ka, di ka nabanang. Ay, dipindar ka. Saan ka dipindar? Di ba? Kino dikit, nakadipindar ka lang, nakanahin din ako, Diyos na manginanama ka lang kentuana. So, data, kaya po nga may mula, di nakapanunutan nyo, nga saan tayo nga agbalin, analintag iti matang iti Diyos, gapu iti kinaimbag tayo, hindi kat nagbalit tayo analintag iti matang ni Diyos, gapu iti pamati tayo, iti kinalintag ni Kristo. Diyan ang pasin na naramit ni Kristo nga naimbag, na iparangarang iti kinaimbag ni Kristo kada tayo, isod gapu na, nga nagbalit tayo nga naimbag iti matang iti Diyos, kat gapu ta naimbag tayo iti matang iti Diyos, iti kinaimbag iti Diyos, iti parangarang kada tayo, nangtag kada tayo, iti panakabalin na mga ramit, iti kinaimbag. So, gapu amin kay ni Kristo. Saan nga yung inaramid tayo umuna, hindi ka gapu, check inaramid ni Kristo nga umuna. Itibiyag tayo. So, basapon na amuday dito, tunggal may isang Kristiyano. Kaya, basapon na itibig dapat, basapon nga awagan na, anagan na kanananay, anya dinalpasan na naramidan ni Kristo, sakbay nga aramidan, no anya di kaya mo aramidan itibiyag mo. Kaya punta saan mo nga kaya aramidan, itinaimbag, no saan ka, nga naman di dinalpasan na naramidan ni Kristo. So, masapon nga may parangaran ka umunatin ka, no anya, di kinaimbag ni Kristo itibiyag mo, tak mo mabalin na, maramidan tinaimbag. Saan na kaya iti ba isang tao nga ramidan iti kinaimbag, no awan kinkwa na iti kinaimbag ni Kristo. Kaya awan iti panakabalbaliw iti ba isang tao, no awan kinkwa na iti panamati dyan pasan nga naramidan ni Kristo. So saan tayo nga nagbalin nga naimbag, kapu iti naramid tayo nga naimbag, saan tayo nga nagbalin nga nalintag, kapu iti kinalintag tayo, hindi kat nagbalin tayo nga nalintag, kapu dyan pasan nga naramidan ni Kristo. Amen? So basahin tayo dyan libro iti 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kung na nalito therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Verse 18. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ. Past tense ka absa. In kapya na tayo iti Diyos kinkuha naman tayo ng Kristo Jesus, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given unto us the ministry of reconciliation. So, isya, sino man nagdag kay Kristo, iso baro apan swa. Mano ka na kayo nagdag ni Kristo? Iliklara, malikod iti sa Diyos, kada kayo, kat nagbalik kayo, abaro apan swa. Dagiti banag adaan, kat namalabasdan, kat atoy, amin abanag, kat nagbalindan abaro. So, daan asika, ama nagbason, kat nagbalinkan abaro asika, analindan. Nagbalinkan abaro asika, anasantuan. Jadaan na sika nga makarimon iti matang iti Diyos, nagbalin ka na asika at baro apanswa, amakay ayo iti matang iti Diyos, at ang tarigagaya mong naramigan nagitibanbanag na makay ayo iti matang iti Diyos. Abay, gaputan na mati ka, itianalpasan na naramigan ni Kristo, kat adatin ka ni Kristo, nagpunana, therefore, if anyone be in Christ, he is a new creature. So, nagbalin ka abaro apanswa. Dagiti madina ugali, kat nabaliwanan itinapintas ng ugali. So, addan iti panakabalbaliw, kaputa addan ni Kristo, ken ka. So, saan ka nga mabalin ang balbaliw iti biyang mo, no awan ni Kristo, ken ka. Narigat iti may isang tao, kinsaan na pulos, iti may isang tao agbalin nga madaan iti panakabalbaliw iti biyang na, no saan na nga naawatan na ito. So, masapon nga maawatan na ito, kaputa amin nga kaya't mo, agunggudan iti Diyos, kat gunggudan para iti panakaawat. So, haan mo nga magungod mo anya, iti adday, iti parabol, iti Diyos mo saan mo amawatan. Kaputa, iti lang wagas ka magungod mo, no anya, iti adday, iti parabol, iti Diyos, kat gungod ang babae, iti panakawat, tapuan na mo nga, kat atulunan, no anya, iti parabol, iti Diyos, no anya, iti adday, iti daytang, parabol, iti Diyos,
Dahil nga sagot ni Diyos, sagot ni kinalintag, sagot na nasankuan, sagot na panakabalin, nga mga ramit, kadagiti amin na pagayatan ni Diyos. So, insaratan na tayo ni Diyos, aklunan tayo lang nita, babaan ini panakaawat tayo mo muna, nuan niya ipagbaga ni Diyos kada tayo. Kahit kaputan awatan tayo, ni Kristo at kada tayo. Kaguna na siya, sino man nga dagi ni Kristo, isang baro kapanso. Nung di ba isang atawag at kuna na nga namati, awan man ni Kristo timba. So awan iti pa nakabalbali itibiyag nga. So awan iti pa nakabalbali itibiyag iti may isang tao. Kaya nga sa awan, nga awan kinkwana ni Kristo. Kaput ati may isang tao na mati at kinkwana ni Kristo, kaya isunan nagbalinan abaro kapakso. Diyadaan na isunan, kaya saanan na isunan. Kas kini Paul, nga isun ni Saul, ikinapalabas. Nga ni Saul kat nagararamit iti atong mga kalupuan makarimon iti imatang ni Apo Diyos. Idi iso na kat Saul. Nga hindi na yaman iti Apo, binaliwan iti Apo, kinagan na kat pinagbalin na Paul. Iso ipagsuga po na una ni Paul, kadagit itatao, awatan na kami, awat iti ng ranggasan ni, awat iti naktakawan ni, awat iti nadagan ni. So ibagbaga ni Paul na awat di, inararamid na mamadi. Idi ito nga dakas kat iti nararamid na iti namalabas, ngamit saanan nga isuna, diyadaan nga isuna idi. Isuna tatan jabaro aparso. So anyaman iti nagbasulam iti napalabas, anyaman iti madinga ugaling iti napalabas, anyaman iti madinga kita ti tao king kay iti napalabas, tatpata na mati ka dating ka ni Kristo sila tatan jabaro aparso. So mabalin mo iti klaranga saanan nga siya dayjay idi. Siya tatan jabaro aparso nga maitunos iti Dios at tarigagaya kun naraminon dagiti banbanag nga makaay-ayo iti matang ni Apo Dios. So verse 18 ko na and all things are of God. So amin nga banag kat nagtaog na iti Diyos. Isuan ang ikapyata na tayo kinwana matlagan. Babaan ken Kristo Jesus ken inuna na tayo iti kinaministro. Ipanagikapya. So siputan nyo, iti Diyos kat inkapya na tayo kinwana matlagan. Gapo ken Kristo Jesus. Iti Diyos kat inkabil na tayo iti sidom na. And because of what God did through Jesus Christ, inviting us back into His grace. Inviting us back into His divine favor. So kasaluman, kadakas mo, anyaman iti nagpasulam, iyaw awis iti Diyos na agsublika iti presensya na, agsublika iti parabol na. Gabot at iparabol iti Diyos, at adalitan iti panakaisarakan, adalitan iti panakapakawan iti basol, adalitan iti waya-waya, adalitan iti panakaagas, adalitan iti bendisyon, adalitan iti panakaisaman, iti amin na kasapulang nga may paay iti biyak. So anyaman iti nagkamalyam iti napalabas, anyaman iti madingay naramit mo, anyaman iti trato iti tao kika, kuna iti Diyos, iyaw awis na iti imbitaran na ka iti Diyos, nga agsublika iti sidong na, gabot at isidong iti Apo, ket aday iti salaknib, ada di na, ada di tal na, ket aday iti kanayon, nga baligi, iti biyak mo. So saan mo nga i-reject iti bagay? Saan mo nga po na nga nagbason ka, nisnisak lang, saan mo may karikula ni Diyos, may karika. Kaya awawisin na ka, inimbitaran na kay ni Diyos, nga umay ka, itisilong na. Kaputa ni Diyos, nalpasnan na pinukaw, nalpasnan na binayanan iti bason mo ti Diyos, kuna nang inkapya na tayo, kinkwa naman talang gabukin Kristo Jesus. So ti Diyos, nga nagpason ti sa amin nga da, naglasa. So iti Diyos, idinto nga kabusog na kay ti Diyos, inkapya na kay ti Diyos puntaan, kasano mawagas, reconciled us to Himself by Jesus Christ. Babaan kini Kristo Jesus. So, inkapya na tayo iti Diyos. Kinkwana na tayo, babaan ken Kristo Jesus. Katuna na, and have given unto us the ministry of reconciliation. And have given unto us the ministry of reconciliation. So, ti Diyos, intod na kada tayo, iti kinaministro, di pa nakikapya. Kahit nga sa uwan, ti Diyos, intod na kada tayo, di pa nakabalik, nga makipakaammo, iti Ebanghelyo. Among, manipot ilinawat mo ni Apo Isus, kas tapo kay mangisalakan mo. So, iti parabol iti Diyos, iti parangaran tingka, o di kapyakan iti Diyos. So, kasunduan kayo iti Diyos. Nagbaybay sa kayo iti Diyos. Makaayayo ka iti matang iti Diyos. So, nagbalin ka nga na santuan, iti matang iti Diyos. Saan ka nga? Paripaligat pa lang, agarami tinibag, at balik ka nga na santuan, iti matang iti Diyos. Iti kanito, may nawat mo ni Apo Isus, kas tapo kay mangisalakan mo. Yaman ka nagbasunang kinapalabas, iti naitang ka nito, nagbalik ka nga na santuan, iti matang iti Diyos. So, nagbalin ka nga nalintag, iti matang iti Diyos. Kaya gaputan nagbalin ka, instant ka kapsa, automatic, dito ka kapsa. Ngayon, iti kanito, matimay sa matao, patawatan na ni Apo Isus, kas panugot yung mangisalakan na, automatic na nagbalin nga nalintag. Saan ka lang ay? Bawon mo makigimong iti manu, magimungan mo agarami iti adungan na ibag, tapos agbalin nga nalintag iti matang
ni Diyos saan ka kapsa. Iti ka nito ay nawag mo ni Kristo kas manubuti mag-isalakan mo. Nagbalikan ka nalintag. Kat isumot lang, dahil tati mamtag, di ka di pa nakabalin ng mga ramit, iti kinalintag. So nalintag ka, nararamidang, iti kinalintag. Saan ka agar aramit di nalintag, tak balin ka ito, kailangan nalintag. Ngunit kaputan na mati ka king Kristo, iti kinalintag ni Kristo, di panangarang king ka, nagbalin ka tak na ibag. So pabalin mo, iti klarang awan baso mo, kaputa binayatan na namin ni Apo Jesus. So tatang aramidog mo iti nalintag, kapu dyan ang pasan na naramidan ni Apo Jesus. Kalpasan dahil ako, hindi bagay ni Diyos, kalpasan dahil ako na and have given unto us the ministry of reconciliation. So tata, in pakaimantan iti Diyos kada tayo, iti kinaministro, iti panagikapihan. Kahit mga sa uwan ti Diyos, in pakaina kada tayo, iti panakabalin nga mangipakaammo, mangiwaragawa, mangiwarnak, iti ebanghelyo, na iso iti naimbag nga damag, na iso dyan alpasan nga naramigan ni Apo Jesus, tapno iya sidang tayo, dagiti tao, iti sidong iti Diyos. Saan ka nga tagalingag laan? Saan nga 10 years, 20 years, agdendengag ka isang ti Diyos, 30 years, 50 years, agdendengag ka isang ti Diyos. Kat saan mo kailangan amu na ibagang iti ebanghelyo ni Kristo, iti na imbag na damag, tapno iya sidang po iti tao. Into na Apo Diyos, king kati pa nakabalin. And have given, nunod ko na nga namati ka, at dating kati pa nakabalin ka mga ibaga. Ideklara, istoryal tingka, noan niya tinaramit iti Diyos, kapag nakaumang mga ibagpagating ka, dahil yung inaramit iti Diyos kinkapyan at tayo kinkwa ng magdaan, babaan kin Kristo Jesus. So ni Kristo Jesus, kawan baso na nagbaling na nagpaso, at may baklay na nagitipaso tayo. So ibagating ka, ni Kristo Jesus, inbaklay na nagitipaso tayo, binayadan na nagitipaso tayo. So adaan ka, at di pa nakabalin na mga ibagaling ka. Saan ka lang natagalin ka? Saan ka lang agupuray? Iti ba ibagating ka? Ngunit ang ibagang daytan, alpasan ngay nawat mo. Daytan ebidensya nga si kakat na mati, at dahil di pa nakabalbali yung itigyan mo. Daytan di mga ipanaglag na at dahil di pa nakabalbali yung itigyan mo. Yung ibagang daytan, kapot ay ibagang ni Diyos, intag na kadatayon. Amin na yung manamati, kinawang Jesus, nagbalin na yung manalintag. So intag naman kadatayon, hindi pa nakabalin. Nga mangibagang, mangipakamu, mangiwarnak, itibang henyo. Diyan alpasan yung naramidan ni Apo Jesus, diyan pa nakatay pa nakaitanangin pa ng bumar ni Kristo. So diyan alpasan yung naramid ni Apo Jesus, kaya umanayan, tapno ay salaran tayo, umanayan, tapno napakawalan ni baso tayo. So masapon na anagang nananay, tapno tinananay pa nakabalin ni Diyos may parangarang kika. So into na ni Diyos kika, iniklar, into na ni Diyos kika. Ano ba na kayo tinamati ni Kristo? Amen. Kaputan namati ni Kristo, at ni Kristo kada kayo, iniklar, ni Diyos intagnan kada kayo ti pa nakabalin na mangiwarag kawag, mangipakamu, iti puro nga ebanghelyo iti paramo. Ano iti puro nga ebanghelyo iti paramo, iso tinaimbag adamat. Mabalin naman ang po tinaimbag adamat at iso ti Biblia, saan nga iti Biblia iti tinaimbag adamat. Gapot adda iti nakasurat iti Biblia mat nadamas adamat tinaimbag adamat. So ibagat na kayo iti naimbag adamat. Kat tumbukon na nakasentro lang, iti nalpasan nga naramidan ni Apo Jesus. So kayat mo nga magulbot iti naimbag adamat no basahan iti Biblia, basahan iti kay papanan na no anya iti paglawagan diyan alpasan nga naramidan ni Apo Jesus. Gapot ay sulay iti naimbag adamat, gapot diyan alpasan nga naramidan ni Apo Jesus. At tayo amin tata. Ket si Biblia tayo amin tata. Tak na presyanan tayo di Diyos, padayawan tayo di Diyos. Iti kinaimbag ni Apo Diyos. Suday ta iti naimbag adamat. Ket inikan na tayo iti panakabalin nga mga waragawa. Iti na ito nga naimbag adamat. Takno, dahil nga naimbag adamat, isulakan iti wagas nga mayasinag dagiti tattao ni Diyos. Amen? Dahil lang iti wagas. Dagay naimbag nga aramid, sumaruno lang dagiyan. Kaputa saan mo nga kaya nga aramid at tinaimbag, no awan kin ka na ito. No awan kin ka ni Kristo. So umuna iti amin, mamati ka. Kat iti pamati nga awanan aramid utpes. So iti pamati nga mabuyugan iti aramid, diyan pa nagtalag mo kini Apo Diyos. Diyan pa nang-apresyan. Dahil iti aramid tayo, dahil iti aramid. Dahil iti diyan bunga iti pamati tayo. At dapat iti ko'y, nagtantay iti ko, kimbisin nga mga apresyan ini Apo Diyos. Mang padayaw king panan, mang bigbig, iti biyag na intad ni Apo Diyos kada tayo, agyaman iti angin na intad na ngayang anglas tayo, agyaman tayo iti, inikad na tayo na Apo Diyos, iti matayin ka na tayo iti akong, inikad na tayo iti ngiwat, inikad na tayo iti sangan, inikad na tayo iti kabayan, so padayaw iti Diyos, iti amin na kinimbag nga karamidin na kada tayo. Amen? Amen. Praise God. Dahil tayo iti kinimbag iti Diyos. Inikad na tayo, iti Diyos, iti panakabalin, amang iwanagkawag, iti naimbag adamat. So kaya iti Diyos, na agsuplika iti sidong na. Verse 19, that is, that God was in Christ, reconciling the world to Himself, not counting people's sins against them, but canceling them. And He has committed to us the message of reconciliation, that is, restoration to favor with God.
So iti Diyos adda ken Kristo. Pinagkapyana to'y lubong ken kuana matlaan. Saan na ngayon pabaklay ka dagiti tao dagiti basol da, no di kat pinukaunan dagiti basol da. Manipon iti daytoy nga sao iti Diyos. Kasanuman kadatos day tanga tao, anyaman iti nagbasulan day tanga tao, mabalin mo ako natin kuana. Mabalin mo ako na iti day tanga tao nga agsubli isidong iti Diyos. Anyaman iti nagpurahan na. So mabalin mo ako na nga agsubli iti sidong iti Diyos. Apay nga mabalin mo ako na agsubli iti sidong iti Diyos. Anyaman iti nagbasulan dito, anyaman iti kadatos na dito nga tao. Apay nga ibagang agsubli iti sidong iti Diyos. Gaputa ti Diyos kat saan na ngayon pamaglay ka dagiti tao dagiti basol na no di kat pinukaunan dagiti amin a basol na. So agsubli ka iti sidong iti Apo para iti pakaisalakanan. Agsubli ka iti sidong iti Apo para iti panakapakawan iti basol mo. Agsubli ka iti sidong iti Apo para iti panakaagas mo, para iti panakawayawayam. Agsubli ka iti sidong iti Apo para iti panakaisabot iti amin nakasagulang mamaypaat iti para iti panakabindisyon mo. So agsubli ka iti sidong iti Apo para iti panakaparintag iti intiro nga biyag mo kat mataan ka iti kinaraman iti intiro nga biyag mo. Dahil iti panggap iti Diyos no apay nagsubli ka iti sidong iti Apo. Kaputat iti sidong iti Apo kat sa lakniban na. Kaya iti Diyos nga ipakita kanya nga apresyarang iti ginaimbag na. Dahil iti gapunan no apay na ti tao kat agbibiyag iti dahil iti nga ragaw iti daga. Tak na apresyarang na iti Diyos nga nang paraswakin mo kuwan. Tak na bibigan tayo iti amin nga nag-iimbag at dapat natin kung nagabutin ni Apo Diyos. Saan na ako na nabigbigan tayo naging idapas to dagiti nag-iimbag. Amin na nag-iimbag. Nagapuda amin kini Apo Diyos. Verse 20. Now then, we are ambassadors for Christ. So nagbalin tayo ng ambassador ni Kristo. Gaputan ni Kristo, at dapat tayo nagbalin tayo ng ambassador ni Kristo. As though God will visit you by us, we pray you in Christ. Instead, be reconciled to God. Verse 21. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God and Him. So ni Kristo, kat awan basol na, ngam gapo kada tayo, nagbalin ang managbasol. Ni Kristo kat awan basol na, ngam gapo kada tayo, inbaklay na, nagiti basol tayo, tapno agbalin tayo, analintag, iti imatang iti Diyos. So saan ka nga nagbalin ka nalintag, gapo iti kinimbag mo, gapo tinaramidan, tilang wagas na iti may isang tao kat agbalin na nalintag, iti imatang iti Diyos, kat gapo di pa nangibaklay ni Kristo, iti basol tayo, kat nagunpod tayo dahil nga panakapakawan iti basol, babaan iti panamati tayo kini Kristo. Amen? Nang ipagpakauna, masapol na maawatan, gapo tayo sulit itinaimbang galaman kat saan ako mabandog na mangibag ka kada tayo, dahil Apo Isus kat nalpas ng ngaibaklay, nagiti basol tayo, tak nagbalin tayo analintag iti imatang ni Apo Diyos. Mabalin ako na, kasano kung mga nagbalin ang analintag, kat awan mo dinaramit kung analintag, awan mo dinaramit kung iba. So disumpat na rin, kat kasanumat ko nga ani Apo Isus ni Kristo, kat nagbalin ang nagbasol, kat awan mo dinaramit na abasol. Kasanumat ko nga ani Kristo kat nagbalin, nga managbasol, idinto awan mo dinaramit na abasol. So ditamat na namadaan kahit tinananaya pa nakaawa. Ani Apo Isus, kat malpasnan nga inbaklay, dagiti basol mo. Di ka rin nagmayad, di ba? Di ka nagmayad na din ganda ito, amen? Hatakan tayo man Apo Diyos. Praise God. So nagbalin tayo, analintag, iti imatang iti Diyos. Gapo dyan ang pasan, ang naramidan ni Apo Isus. So ni Kristo kat nagbalin ang managpasan. Katawan mo itinaramid na abason. Tapno'y baklay na, nagiti basol tayo. So sa hanap ang mabanlog, ang manibaga na kayo na ito yung istorya. Ani Apo Isus, kat nagpasnan, na inkaro, nagiti basol tayo. Ni Apo Isus kat nagpasnan, na binayadan, nagiti basol tayo. Nagpasan, awanan iti mabalin na inahin mo, dyan nagpasan na naramidan ni Apo Jesus. Saan ka nga masapon nga gidaton iti pangawan mo din, gapot at i-final na sakripisyo, kat isun ni Apo Isus. So saan ka nga masapon nga naman agpailan na sa, uno saan ka nga agpasaplik, takong mamakawan ti basol mo, gapot at dyan nalpasan na naramid ni Apo Isus. Kat umanayan, kat awanan ti mabaling mo nga inayin dyan, binayadan na, inisabot iti Diyos king ka di ba na kaisalakan, so isang sabot iti Diyos king ka di ba na kaisalakan niya naramidan, awatan mong lahat.
Han, aguri ka, itrabaho pay, sakbay kong nawatan nila. So, itrabaho pay na, kasi akong may karika na mga awat dito na kay salaman gabutan na. Inaramid ko ba lang nagkikinimpap? Inaramid ko ba lang nagkikinalintag? So, inawat mo nila. Di paggarap mo ka nagbalit ka na nalintag ka po dyan ang namin mo. So, agpalastog ka, kaputi kinalintag mo. Nagpula ni Diyos. Saan kayo magpalastog ka, puti naramid nyo? Dahil ito regalo ba na kayo? Awatin nyo lang. So, awanin nyo, ibabalik nyo nga inayon. Diyan ang pasan na naramid ni Kristo. Inkapya na tayo ni Diyos. Kaya kwa na lutal, kapo dyan ang pasan na naramidan ni Apo Jesus, itibiyag kayo. So, napasan. Saan ka nga pagpasapit? Iti Friday, nakita na nakagado nga tao. Ang dapat din na kay Bulsa itubay ito. Sunod-sunod. Hindi ba sapay niya kung din itubay ito. Wala ka no, may malik na nga na itang guwag na tayo. So, di ba na-anesthesia na mapuna nga sugat na. So, nasa nitsit. Dagi-direct na na. Ararami din na diya. Iti panggap na. Kasi na nga na iba. Tapos mapakawan na itibaso na. Kasi na nga mayak para kanya na. Nga miso di ko na tibibya. Right to the wrong way. Di paggarap na na iba. Ngam ditong pangadayang. Kagdaldala ni Patay. Apa yung mas pasamak na ito? Gaputi kinakurang ti panaham mo. Kung ti Diyos, my people perish because the lack of knowledge. Apay gamin, saan ka nga nangagan? Dahil ito nga puro may ibanghelyo. Dahil ito nga na ibang na damag. Saan pa nga dinmanon ka na kumarating na ibang na damag? Kinapundo na, nakatano ka tao ni Kilubo. Nga haan pa'y nga dinmanon ka na kumarating na ito yung magbagat ka na kayo. Dahil ito nga na ibang na damag. Amuyo, iti ka nito nga dumanon na ito yung magbagat ka na kayo. Hindi mga tao po na ti Diyos kanibusan ang nakagkumayan. Dahil ito ilang mo na nitikurang na. Nga dapat nga mga ganda kitang tao taknawan ti pagpambanda. So ano ti may sa tao kung nangagan na masapon na awatan na ito eh. Ay paayong din ka, iti ba na kaisalakan. Kinagwan, kinapuno na kita nga agpaspasaplit ang pagbalansa, karpanigatan na ti pagkita, tapos ti pagrugan pa isalakan na saan na kami nanawatan. Kaya kaagwan pa'y kadapwadakot ama, iti unang iti pagdalan. So mas daw, isuhan ako mas daw, kapag iti unang iti church, kada iti church di mapamanak. Apay nga tilalaki, dagiti ama at manmano na iti Diyos, kaadban na babae, mabilbilang lang iti ama. Namin adda ka dakwa na kaadban na ama at adati pride na. Katintun manan no pa naglalagsaw, no pa nagpapasaklit, dagay manan ama at dagamanan ni Jai. Nga, pakawan ka no itibasol da. Kapunta ti amuda saan kailangan pakawan ni itibasol da. So, kada kararag na pakawan ka ni itibasol da. Nga ibagap ka na kayo. Saan na pang perdi nito? Ibagap ka na kayo nito eh. Agbalinak na naimbang na ministro ni Kristo. Kung ibagayo man dito, agbalin kayo na naimbang na ministro ni Kristo. So, ibagap ka na kayo dito saan naman nagkardi. No, di ka, tapno, iyapon tayo, iyasinib tayo, nagigitang tao, iti Diyos. Ikapya tayo, nagigitang tao, iti Diyos. Basahin tayo kausap. Ijali po Isaiah 1 Timothy chapter 4, verse 5 to 6. Now the Spirit is taken expressly that in the later times, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. So, dito yung doktrina, sursuro, doktrina, sursuro na iti demonyo. Right? Iti yung mga tuning ang aldaw, adda, dagiti sursuro iti demonyo. So, anya dito yung sursuro iti demonyo? Verse 2, speaking lies and hypocrisy, having their conscience seared with hot iron. Verse 3, forbidding to marry. Dagiti sursuro ti demonyo, forbidding to marry, ipanik da, itinako na panati asawa. So, hanggang mas daw, dagiti sursuro ti demonyo, ipanik da ti panati asawa. So, dagiti nga nagisuro kada nga, sige, pasaplit kayo, pailansa kayo, dagiti tao, ng awat iti sursuro, na saan da agasawa. Isuhanda ang agas-asawa, kapot ay iso tinaisuro, kadapwala nga inawat da, na doktrina, na iso tisurusuro, iti demonyo, na iso matitipagdindinggan, na iti nakatulong at ano, dagiti maan alila, kadagitay na sursuro, ti demonyo, na iparit da iti panaki asawa. Kaya kuna na ba, and commanding to abstain from meat. Iparit da ti panagsida kadagiti karne. Awan tinaglako ti karne, paling kaya abay, iparit da. Iti panagsida ka dagiti karne, sursuro iti demonyo. Uray pa imangagan iti manong nga sursuro dito nga pumunta dito eh. Di bagbag na agbalina nga nalintag iti imatang ni Kristo. Sana mabutin, nakasalang iti biyag ko dito. Nga mangibaga, nga daita, nga panangiparet iti panangan kadagiti takong nga pinaraswan ni Diyos kat sursuro iti demonyo. Isuwan da aramidin da kat sursuro nga ti demonyo para parigatan da iti templo ni Diyos.
Amuyo iti templo ti Diyos, saan nga building, saan nga simbahan, ti templo ti Diyos, datayo. Kat Espiritu ti Diyos at talang kada tayo. So nga anadam, dahito'y nga templo iti Diyos. Dahito'y nga regalo iti Diyos tingka. Saan mo nga parigatan, saan mo masaktan, takmulan magulod mo di pa nakapakawan, nang pasan nga na di pa nakapakawan, kaya so una na, forbidding to marry and commanding to abstain from it, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. So dati yung makaamoy ni Puno, awan ni tinagpang na ityan tayo. Takami nga pinaraswa ni Diyos kaya tayo ba? Kaya madalusan, babalan hindi pa nagyaman tayo kinamo Diyos. Panagkarara kinamo Diyos. For every creature of God is good and nothing to be refused if it be received with thanksgiving. Verse 5, for it is sanctified by the word of God and prayer. If thou put the brethren into remembrance of these things, thou shalt be good minister of Jesus Christ. Amen. So, dahito yan. Nung ibagang dahito, agbalin ka, anaimbag, nga manugsuro, iti matang ni Ako Diyos. So, tatay deklara, anaimbag, ang manugsuro, iti matang ni Diyos, gamot ay magbaga, iti kinabunong. Dahito nga susurunod saan nga kaya, kay baga, iti kaadwan. Gamot ang maamak na, nakita ko dadakal na church, isudan ka dadakalan. Nga maamuyo, kunay ti Biblia, napaspaspas nga grapurak, iti surusuro ti demonyo. Napaspaspas nga grapurak, iti dakas na susuro, nga mitinaimbag nga susuro. Uray pa, iti panawan, naging Israelites. Idi paung ni Moses, naging 12 nga ispay. Idi may naging isang apulo, inpadamag na tidamas kadamag, kat iso tinagpaspas nga nagrapurak nga ng poison, kanaging 2 milyon nga tattao. Nga miting maymot na Diyos makinikalag na mga ibagay, tinaimbag na damag. Saanan nga sumurag, kadakwa na tinimbag na damag, nagpapatanggalan dyan, ayan dahil kataludua, 5 sa nga pulo isulang, iti makunang umanang ko dyan imbag na damag, kat dyan damas na damag, iso tinagpaspas nga nagrapurak, iti impiro nga itinay ka nga Israel. Kaya iso tinang poison ka nagiging tao. Iso lang ka nagiging kapanawan. Itidakas na damag. Iso surot ti demonyo. Kaya iso tinapaspas na grapurak. Surot ti demonyo. Agpailan sa dati cross. Iparin ka nagiging panangan. Ngas kanagiging paraon na pinarasway ni Diyos. Iparin ka iti makunang panagi asawa. So nagpaspas na grapurak. Iti surot ti demonyo. Surot ti demonyo. Ibaga na lumay, dapat nagpaspas na grapurak. Kas na buman ito na napasamak na virus. Nagpaspas na grapurak. Hindi mo malubo. Apag ganito lang, naggrapurak. Ngamitin na imbag na damag. Nagrigat na ang grapurak. Anya tinaimbag na damag. Kuna ti Diyos, awan piti mabalin namang dadaging ka. Nagpas kun na pinarlok iti lubong. Nagpas kan ngayon sa lapan. Nagpas kan na pinaywayan. Kagkunay ti Diyos, kuray ito, panawan ni tibisin. Isabot ko ti amin nga asapulang. Alam, kasanuhayan. Kasanuhayan ti may bisin. Isong ano nun. Kasanuhayan ti pamilya. Kasanuhayan. Mas na makakawa. Ngayon, dyan ang imbag na damag. Kunay ti Diyos. Insabot ko ti amin nga asapulang. Uray itong panawag tibisin at ang tulad natin manay ng tarman mo. Kaya kung natin Diyos saan ka ang panawag, din saan ka mabaybanan, dahil ang itinagpimbag nga dapat. Kaya masabong nga iso, itiaklunan tayo, akseptaran tayo, dahil ito yung nagpimbag nga dapat. Kaputan ti Diyos, italpas na ngayon paano, iti amin ang kasapulan tayo, nga maipakaitig ka. Iti parabong iti Diyos naman, iti pa na kayo salakan, at naipahayan ka na tayo. Nagpasan na ipahay ti Diyos, awatan tayo lang. Basahan tayo, yung libro ti Titus, chapter 2, verse 11. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Iti parabol iti Diyos, amantag iti panakaisalakan, ket iti parangarangan. Nalpasan, so past tense kakapsa, na iparangarangan, kadigiti amin at tao. So naipakayan, kadigiti amin at tao. So naipakayan, kadigiti amin at tao, iti parabol iti Diyos, amantag iti panakaisalakan. So nalpasan na ipakay. Nang-abay na saan na amin na tao kung tayo salakan, namin sa andaan na mati, noan niya iagda iti parabol iti Diyos. So that day you got born again, that day you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, isumutun na itang aldaw na isalakan ka. Isumutun ikilat na itang aldaw na napakawan iti basol mo. So saan ka pala magpapakawan ka puta, hindi ka nito manamati ka, napakawanan iti basol mo. So yaman ka kinako Diyos, na pinakawanan iti basol mo. So that day you got born again, isumutun na itang aldaw na naagasan ka. Naipahayan hindi pa nakagas at Espiritu, adapay lang mo tatrainis ko, adapay lang mo dito sa sakit pa lang mo di barong ko. When di physical na maging, hindi ka nito manamati ka kinako Jesus, hindi pa nakaagas at dan dito Espiritu.
Kanda iti karamang iso ti panunot mo masapul nga naka-align iti sa uti Diyos tapos manamo nga dyan panakaagas kat adan yung espiritong gaputan na matika kat may parangarang na dito iti physical nga bagay. So sakbay nga mapan iti physical nga bagay, sakbay nga makita iti physical iti panakaagas o adan to yan nga masapul na ti panunot mo manamo kat so ti panakay parangarang iti dito nga physical nga bagay. So nga iti panunot mo iso dito iti tulba, dito iti sentro. So masapul nga naka-align nga kanayon iti sa uti Diyos. So, iti aldaw nga namati ka kinako Isus, isumot kang dayta iti aldaw nga nawayawayaan ka. Adagiti, mapuna nga pa nakabalot na nyaman ng tradisyon. Isumot kang dayta iti aldaw ang nabindisyonan ka. So, di aldaw nga, hawad mo niya ako Isus, kasapin mo isarakan mo. Isumot kang dayta iti aldaw ang naisabot iti amin akasapulan. Kaya isumot kang dayta iti aldaw ang nagbaling ka ang nalintag. Isulitan iti aldaw ang nagbaling ka ang nasantuan. Saan ka kailangan pariparigat na makikimo at magbalin ka na santuan. Idal daw ay nawat mo ni Apo Isus kas Apo kay mangisalakan mo dahil tandal daw na nagbalin ka na santuan. Kaya kabutan na santuan ka, sumabalin na hindi ka na yun na makikimo. Dahil kan ebidensya nga sikapit namati kini Apo Jesus. Doon na mga namati ka, nung saan mo mati pang pangruna di pa nakikimo, kaya't nga sa well, saan ka apod mo anamati. Itinamati nga awanan aramid saan nga mabuyugan iti pa nagtulog kat na itato pes nga pamati. So iti pamati masapul mabuyugan iti mapuna nga panagtulog. Ipagbagag na ito ay kaputay sa timbagan ni Diyos. Iti libro iti Hebrew chapter 10 verse 25. Saan nyo abay-bayan iti panakikimong yun at laro ta makita yung adaptasan iti tiyempo. Dahil tayo iti mga ipanagnag nga sikat at namati. Inton madaan ka tipokin bisin na makikimong apay tap na presyaran mga kanayon ni Apo Diyos iti biyag mo. Tap na padayawang nga miniti ka puso 24 hours na umurner. Sumugsat iti ka panungutam. Tap na yadayo na kay Diyos. Nga madaag dito ngayon sabat iti Diyos akas gayan nyo, akas kapsat nyo. Tap na ibagam kada kayo. Kitiya sinig tayo iti tao iti Diyos. Nga mamati da nga iti Diyos. Kat nagpas na tayo nga inkapya. Nagpasan na paay iti Diyos kada tayo iti panakaisalakan. So awatan da bumalit nga panakaisalakan. Tap na maya sinig tayo makanayon iti sidong iti Diyos. Kat saan tayo mababalin nga baybay iti panakikimong tayo. Gaputa da kada tayo ni Kristo. Amen? Amen. Praise God. So din tayo tinag-imbag na daman. At tayo tayo iti pamati. Iti nalpasan ang naramidan ni Apo Jesus. Praise God. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. So naipaayan kadagiti amin at at tao na ito'y nga parabol iti Diyos. So ano yung ebidensya? Ada tayong namati. So dito yung ebidensya. Iti may isang tao ang namati. At talag kinkuana. At dipendal kinkuana ken manginanama iti kinapod mo iti sa una. Aklunan na niya Apo Jesus. Apresyaran na isuna. Padayawan na isuna. So dati ito dito. At may sa ating mga pagpadayaw ni Diyos. So at panuhay ka kinkuana. At paidalan ka kinkuana. Nga isuna lang iti muna. Nga ada dita panunod mo iti amin na ramidan. Dahil tati ebidensya. Dahil tati mauna nga pamati. Pamati ang mabuyugan iti aramid. Saan nga aramid? Nga maadali pamati o digat pamati ang mabuyugan iti aramid. Kapag tati pamati, isuday tati wagas, ang nagbalin ka, ang nalintag, iti imatang iti Diyos. Taknong mabalin mo nga aramidan iti mamuna akin nalintag. So di Diyos kat nalpasnan, kain paay, iti amin na kasabulan tayo, amay paay, iti biyag. Saan nga pulos ka nagkurang iti Diyos. So taramidan tayo na, apresyadan tayo na ang Diyos, at yaman tayo lang kinpala. Pasko na lang Ephesians, chapter 1 verse 3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings and heavenly places in Christ. Yaman pa iti Diyos. Isu anang bendisyon kada tayo, kada iti su amin nakita iti spiritual a bendisyon. Nga at tayo di langit at tada amin ken Kristo. So ti Diyos inpaaynan kada tayo. Iti su amin akita iti bendisyon. Dalpasan iti Diyos. Nga ipaay kada tayo. Iti su amin akita iti bendisyon. Praise God. Nag-imbang niya ako Diyos. So naglawag nga iti Diyos kat saan nga nagkurang kada tayo. Dalpasnan nga ipaay kada tayo. Iti amin nga bendisyon. Kanya pero doon isa po na tayo. Dalpasan nga ipaay niya ako Diyos iti amin nga bendisyon kada tayo. Naglawag ka kapsa. Who hath blessed us with all spiritual blessings. Amin nga na spiritual nga bendisyon. Adala niya langit. Kuna na adala amin kini Kristo. So kapag adala kita ni Kristo. Amin nga na spiritual nga bendisyon na niya langit. Adala kini Kristo. Kapag adala ka ni Kristo. Amin nga na spiritual nga bendisyon. Adala mo ka. Amen? So hindi lang nagdating ka. Amin nakita iti na spiritual na bendisyon nga dahil langit at dada amin kin ka.
Kaputa, dakin ka ni Kristo. Di ka rin nag-imbang gadamag dito. Amen? So, grambat tayo. Padayawan tayo ti Diyos. Hindi na. Praise God. Amen? Praise God. So, ititulbag. Ang may parangarang itibiyag tayo na ito. Kaya pagdalag tayo na iti Diyos. Praise God. So, nalpasan ngayon pa iti Diyos. Iti amin na masakulan tayo. Ngayon, iti kasayaan na rin iti tayo. Kaya italag tayo lang iti Diyos. Amin na ito. Kaya pa lang. So, saan tayo murod? May bagay iti Diyos. Naramitin naman na itibiyag tayo. Diyan nalpasan na inaramid na kada tayo. Saan tayo may bagay iti Diyos? Ngay pahay naman na. Diyan nalpas na ngay pahay. Gabuta amin na bindisyon. Kada espiritual kat nalpas na ngay pahay. Kada tayo. Pasahan tayo pag kuna na dyan, John chapter 19 verse 30. Dahil ito yung ipagpaga niya ako, Jesus. When Jesus, therefore, had received the vinegar, he said, it is finished. So, pagpasahan niya, pailunggan niya ako, Jesus, ikisumang kuna na nalpasan. So, nalpasan, ngayon payo na hindi pa nakaisalakan, nalpasan, ngayon payo na hindi pa nakapakawan, itibason, nalpasan. So, nalpasan. Nagdaktal hindi kay papanan na ito yung sa uti Diyos. Nalpasan. Diyan nalpasan yung naramigan niya ako, Jesus. So, nalpasan, iti panakaagas, na ipaayan, iti bindisyon, na ipaayan, iwayawaya. So, nalpasan na ipaay amin. Akasapulam, amay ipaay, itibiyag. So, saan mo marod nga ibaga iti Diyos? Naramidan naman yung itibiyag mo, diyan nalpasan na inaramid na. Saan tayo nga ibaga iti Diyos? Nga ipaay naman yung itibiyag na uno, aramidan naman yung itibiyag na diyan nalpasan na inaramid na. Ludigan, agyaman tayo iti Diyos. At talag tayo, iti ginapudno, iti nalpasan nga naramidan na. Ada ka na kayo iti karkararag, 10 years, 20 years, 30 years, nagpapakawan pa ng kinahapo Diyos. Ibaga isang din mo dahil nagpapakawan. Nalpas na ka na pinakawan ni Apo Diyos. Saan mo ay baga mapakawanin na kamanin? Amo yung karkararag nagpakawan. Apo pakawanan, nagiti basbason mi, kas pamakawan mi, nagiti nakabason mi na kami. Apo isabot po di amin na masapulan mi, tapos na dati taraw mi na lang. Dahil talag kararag sakbay na napan ni Kristo Diakros. Siputan nyo dito. Saan pa lang na napan ni Kristo Diakros? Saan pa lang ni parokpok iti dara ni Kristo Diakros? So dahil tayo ikararag, iti orgo minan. Ngayon ikararag, iti baruan ko lang. Nagpasan nyo na guys, iti dara ni Kristo, pinarmot na ni kilubong ti Diyos, inkapyan na tayo, inkikuha naman tayo, ditamot tayo na naipaay, iti amin na kasapulan tayo, maipaay iti biyak. So tatan, pagyaman tayo, noan niya, iti kinaimbag ni Apo Diyos. So isang mo, iti agdaw-dawa, nakan-kanayon, kini Apo Diyos. Saan mo na daw-dawatan? Di Diyos ang muna amin na kasapulang kuna na nagpas ng ipan at dan dito Espiritu. So karamidan lang, padayawag ni Apo Diyos. Kaya kuna na pagpadayawag ang kanayon ni Apo Diyos, nakapresyalan ni Apo Diyos, nagiging misyon, at sumusurot kita. So saan ka nagpalig-paligan ng bunod, ka nagiging misyon, padayawag lang ni Apo Diyos. Apresyalan lang ni Apo Diyos. Gapot at di Diyos ng pas ng minsabat. Dahil tayo ikararag, takta na maududin ng agdaw. Agyaman tayo, iti kinaimbag ni Apo Diyos. Kaya nagpalag tayo, iti kinapurdo, iti nalpasan na naramidan na. Ngamin, nukun ko na mga nayon, uri nagkararag ka lang, iti mga napo bakawan ng naging basbason, wita kung may kami nga mga lakam na di makan, kahit na nasa 100 mo lang na naawakan na binakawan na kaniti Diyos. Di ka ano di mga naging mo basta? Handa pa lang na naawakan ngay sudat at nagpasan nga pinakawan ni Apo Diyos. Kaya saan na ka pa lang pinakawan, di mo nagbason ka, hanggang gawin may salatan. Di saan ka pa lang gawin may salatan. Ngamin ni Diyos, in-fine na, iti pa na kayo salatan. It is finished. Indeklara iti Diyos, nalpasan, naipahay amin. So kaputan nalpasan, saan mo may paramid mo na ni Diyos, itinaramid na. Saan mo may bagay ni Diyos, naramid na naman. Diyan nalpasan na inaramid. Panakaagas ka dalitan, blessing na dalitan. Naipahayin amin. So nalpasan nga ipahayin ni Apo Diyos. So kaya iti Diyos, agyaman tayo, akan kanayon iti Diyos. Oh. And everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Agyaman tayo iti Diyos. Kasama wakas nito. Mabaling naman, masapong na maawatan niyo ng nanay nito. Agyaman kay iti Diyos, iti amin nga sitwasyon, iti biyak mo. Agyaman kay iti Diyos, iti amin na banang iti biyak mo. Ngayon, ibagang ka na kayo. Saan nga ibagbaga ti Diyos na agyaman ka, iti takas. Dagiti, rigan na umay ka na tayo. Saan nga ni Apo Diyos, ipagkapkapuan na nagitoy. Ti sakit, saan nga ni Apo Diyos, ipagkapuan, iti sakit. Ni Satanas, saan na kaya niya Apo Diyos ko, hindi may isa nga namatikot si sasakit. Gapot awan, emergency room, medyo langit. Kaya titi Diyos na nasaranat ka. Kat dahil tama sakit, umaymantin ka.
nga kaputan ang pasan na yung pahay niya ako Diyos king kati panakaagas. Dahil nga sakit kat saan nga talinulad king ka. Dahil takatagsuti. Apay kaputan dan iti saudi Diyos king ka. Saan nga makapagtalinulad king ka tidakas. Umay man iti dakas nga magdardaras na umanaw. Kaputan saan nga makaitur na agdating ka iti saudi Diyos. Ang muyo na iti saudi iti Diyos. Una na John chapter 6 verse 53, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So, adaging ka na iti nga sa ti Diyos, adaging ka na espiritu ti Diyos, saan nga makapagtalinaan king ka iti dakas. Dahil tangalunod, dahil makunang puliyo nga haydad, puliyo nga anyaman na klase nga sakit, dahil tangalunod na adagada kayo, amin na kita napugsak maniko di dinamati ka, kini ang Jesus. So, adaging ka, iti pa na kay salamat. At daging kan, iti pa na mapakawan iti paso. Kat naananay kan, kini Kristo. Kapo general passer na naaraminan na. Kat nabuntod tayo amin dito, bababaan iti pangmali. So kaya iti Diyos, agyaman tayo iti amin nga banak. So, anyaman din na pasamang king gano'y, may tingkat sakit saan ka, agyaman ka po ka, daging kat sakit, hindi ka agyaman ka iti Diyos, iso natin mangipaay iti panakahagas. Naalay mo ka sa handa yung agyaman iti dakas, hindi ka agyaman tayo kinaimpag. Saan nga nagabong iti Diyos iti dakas, hindi ka nagakulang kiniapo Diyos itinibag. Nung may tingkat ipagsubok itibiyag, saan ka agyaman, ay may ipagsubok itibiyag, hindi na puhuran yung pistok, saan agyaman na puhuran yung pistok, hindi ka agyaman ng iti Diyos, na tinagibag na iman, na isuti mangibangon man ng kanya, mangkilig kanya, mangilalan kanya, tapos mabali na matanayon, itagbalikin. Amen? Praise God. So saan tayo agyaman iti dakas, hindi ka agyaman ito itinibag. Ipanulat ko rin yung magpagkakala kayo, ikilig mo Philemon chapter 1 verse 6, that the communication of your faith may become effectual by acknowledging of every good thing which is in us in Christ Jesus. So it tells us that we should acknowledge all the good things which is in us in Christ Jesus. So mabigbig tayo kuma, dagiti amin ang nag-iimbag na adda kada tayo ang nagabong kin Kristo Jesus. Ma-appreciate tayo kuma, dagiti amin ang nag-iimbag na adda kada tayo nagabong kin Kristo Jesus. Ano nga ibagang ma-appreciate tayo kuma, dagiti amin na dapas. Amen? Ibaga na lang amin na nga, nag-iimbag. Gamot amin na dapat nagkinisat na amin na nag-iimbag at nagkiniapo Diyos. So saan nga ititin ka itidakas? Saan nga kaya iti Diyos nga diya may isang ama kinakay anak na? Ngayon, di pagayatan ti Diyos, alalan na di anak na. Salamat na ako Diyos. So mabalik ka lang na agyaman kiniapo Diyos na isa na natin. So anyaman di mo pasama ti ka, agyaman tayo kanangin kiniapo Diyos. Kahit kung masawan, hanggang agyaman iti dahil tangan na kasama ko, di ka birutong lukasan mo agyaman kiniapo Diyos. Iwagas, takunan niya ako Diyos, aming gabanag, ibanag ko na ibag. So, agyaman tayo kina ako Diyos, aming gabanag, at ibanag na na ibag. So, lumawatan tayo manananay nito eh. Itamang tayo na mawatan, iti kay papanan itibiyag. Itibiyag kas lasok, kita mo itong damdama awanan. Temporary lang itibiyag tayo ito eh. Kat ijay, kat kadwa tayo ni ako. Iti unos tibiyag tayo, kat ijay na buyan tayo, iti kinasayaan iti ako. Awanan ti sangit, awanan ti ubat, awanan iti pwersa, iti pulis kin soldado, ijayan binigan na namay. Iti sinong iti ako, kaya adan iti agnanayon nga nagpo, adan iti pangar, awanan ti sakit, kaya nag-ibang iti ako, adan nga kankanayon. Isulay tatit lang iti Diyos iti biyag tayo, kaya nga kankanayon, adan iti sinong na. Nga uray pa ilang iti lagi nga kanito, kaya nga mayasinag tayo, iti sinong iti ako, nga iso iti ayan iti protection. Iso ti ayan iti nanang, iso ti ayan iti talna, nga iso lang iti mangtagin ka, iti kankanayon nga baligid. Sumabalinang, iti kanayon nga baligid iti biyag. Bababan, iti panang niya sa digmo, iti biyagin mo, kini ako Isus. So, agyaman tayo, karagiti amin nga naging bag na adda tayo, anagkapot kini Kristo Isus. So, ma-appreciate tayo kuma, nagiti amin na naging bag na adda tayo, anagkapot kini Kristo Isus. Mabigbig tayo kumakasan mawagas, babaan, iti panagkararan mo, agyaman ang ako, bigbig amin na naging bag na adda niya, anagkapot kini. So, isuday ka, iti kadaklan ak klase, iti pamati, iti panamating, dyan ang pasen, anaramidan ni Apo Isus. Ngayon na agwa-agwa ka, awan talag mo tipan. Saan ka asumrag, itiday ka, aparamor na, gaputa agwa-agwa ka. Ngayon na agpalag ka, ani Apo Isus, kat na tayo ay tanang, kat ibay tumal daw na bunga. May pasigurado mat kay salakan na ka, agasan na ka, waya-wayaan na ka, bendisyonan na ka. So nagpalag ka, ani Apo Isus, kat na tayo ay tanang, kat ibay tumal daw na bunga. May pasigurado mat, kay sabat na iti amin, akasakulang amay paay tibiyag. So nagpalag ka kini Apo Isus. Sumrug ka, iti paramon na. Di ka dada, di ka talyawan ti malikunan. Kahit na nasawan, saan mo nasubyan, naging madingaran. Di ka agwa-agwa. Sigurado, ang mabiru kang iti nanang, kinaako Isus. Sigurado, ang mabiru kang iti parabor, kinaako Isus.
So sa anak na mga no, nga mangibaga nga kayo, dahil ito nga istorya, nga ni Apo Isus, nagpasnan, nga binayadan, itipason tayo. Kaya't makununin nyo rin ako na yung mantingay. Glory be to God. Nawaya kayo magmagdaan. Praise God. Thank you, Jesus. Agrag po ka. Ramdaan. Iti kinimbag iti Diyos. Iti natin ang mga. Kaya nga kagkantara iti ng positions na. Imkas mo. Iti kinimbag na ang Diyos. Ipakita mo kini ang Diyos na nakikita mo. Ipakita mo kini ang Diyos na namati ka. Babae ang luwag mo taniwan. Sumapang taniwan mo kapsat na kayo. Inikan na ka ni Apo Diyos itiniwan. Tapos, aramat na ang mga padayaw mo ito. Tapos, ibalik ka sa mga kinikinig ba, kini Diyos, ibigyan mo. Inikapya na kayong kini Diyos. Kinikuha na matlaan, babaan kini Kristo, Jesus. Sunan pasa. Hinsalaman na kayong kini Diyos. Nalpas na kayong may hinsalaman. Nalpas na na pinamawan ni Baso kayo. Praise God. Sige kapsa. Ibigay sa kinikinig ba, kini Diyos. Hallelujah. Yes.
ipaglaom